Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bangong gumagabloom. Charm Fabric, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Sa padagos na pag-asigurar na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxins sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxins sa lawas ta. Hulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield ko. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield ko. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap.
Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bitin sa cash? Sa M. Luillier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luillier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luillier na. Lahat sigurado. Bicol Connection Report. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Bicol Connection. We gotta push it, baby. Addictive.